برف بهاره گلم تکدامایی اردیشه برف بهاره گلم تچمانایی evare gulam naye evare roşlar naye şevim bu ki sala gwelam tıkdamayı şevim bu ki dengi gel dengi her çor parçayı Kurdistan'a لامده دوازده امنو چندنا و روژه ده پیشکش بکندن دم آزادی ری برا پویا Hevseruke KCD Bedran Öztürkuş şikandına tecidi bu avakirna demokrasiye giringe. Hevseruke KCD Bedran Öztürk janefere ahvi des şankir ku tecdali İmrali des bekiriye lehemu kadam belav buye. Öztürk tiyek jibandorun her zelal enve tecidi ku ji İmraliye hatta hemu girtigahan u jivurji lecivake belav buye aliye aburiye. Siyaseta şerte meşandından parti gelek caran aliye ve siyasete şer aku parça dike aliye ve ya jiyani u تخریبات آبوری دانیه هوله درونه که دفره و مهیه به 10,000 مرو نکارن خوارنه بخون لترکیه مرو خو بهیوی او بیس بروش هستکن بگومانه دیجی وی که تکوشنه که رخستن بوی هیا دیگه که گلانه ده مهول دا ما هلوز پر زلال دیتن لدیجی پلیسین دولت هلوز تاریخ استنبوی یا چالک کران هبو یک سر دستلات تاریخ خواست ببنچاف کرن او گرتن ره جزا بکه یک جباندور تجی تجی اول کردستان جی رژیم قایم اکو ددم داوید تک چو جاردن باندورا تجی ته Öztürk دست شانکر کو جبر پرسکریکا کورت و تجی ته نای چاری سرکرن باندورا هلوشینه گلک مزنه او بو دومان ایرول ترکیه جبر آبوری و دموکراسینه ده هر واریده دناوا کریزه کده او تکیلی بولاتن درvere ne bqasi beri xurte. Politikên imha û inkare ev çend sala tiştekê baş neanî ve artnegariye. Pêvajoya herî aram aku demeke dirêj ji Tirkiye û Kurdistanê pêk hat pêvajoya ku bi Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtin dahatin kirin bû. Riya rizgariye ji vê krîzê jî tenê destpêkirina pêvajoya diyalogê. Bi vê hişmendiyê girtiyên siyasiyên li girtîkan piştî girêva birçîbûnê ya 130 rojan ji çarê Nîsanê ve ji bo şikandina tecî tê çalakiya xwe bi boykotgirina hevdîtin û derneketina dadgehê berdewam dikin. Şikandina tecî tê bi cîhanina daxwazên girtiyan şikandina dijberiya di nava civakê de ji bo demokrasiyê welêt û pêkanîna siberojeke dewlemend giring e. Hevseruke DPP'ye AMD Mehmet Şirin Gürbüz Gud diviya bu me îro bahsa azadiya Rêber Abdullah Öcalan bikira lê hêjî em bahsa tecdîdê dikin. Xwez xwedî li çalakiyan bê derketin. îro li girtîgeha İmralî serî da li hemû zîndana tecdîdê giran tê meşandin em dizanin 3 salî zêdetir e zêde tecdîda nayê qebûlkirin li İmralî tê meşandin li ser mafekî li ser mirovetikî nine em gelê Kurd û gelê Tirkiye hemû di binê tecdîda giran da ye îro çawa em karin viya bi zêdeyî bi dengê girseyî bîne ziman îro Tirkiye bûye İmralî li ser Tirkiye tecdîdê giran heye AKP MHP iktidara wîna faşîzmê dixwaze ê bi wan re birrê nere her kesî tune dihesibîne mafê mirovatî mafê wekevî mafê jiyanek însanekî di jiyanek de heq û mafê wî heye tüm maf nayê berçava tüm maf nayê dîn hewceya îro şûn da em azadiya Birêz Öcalan û azadiya girtîgeha biaxivin ama maaxivin em hîna jî rev tecdîta girên çawa tê meşandin çawa nayê qebûlkirin em wana tînin ziman îro
ولاتی İzmir, İstanbul, Mersin, Adana, Batman, Lamedi her düşemi لبرگرتیگه ها دنگ بده آزادی چالکی منی بدومه لآمده جی هر düşemi saat dünya da لبرگرتیگه ها آمده همه دنگ خوزیده بکن دنگ بدن آزادیه گلی کرد و تجیتا قرش سری دا سربرز اجالام تمشاندن و ده 166 روزه گرتیگه ها دا ریحوالا منی گرتیگه دی چالکی برچیبونه و چالکی بایقوت دورا بردوام کرن اف چالکی خونا د دومینن امجی حوجه لدری گرتیگه لدر و چالکی مزن بکن بی دنگا زیده بکن دنگ ببن دنگ ریحوال گرتیگه ها دا و تجیتا قریش آسر اوجالان و گرتیگه ها بشکیلن خزمگرتیان بانکارا کرنا تجدیلی امرالی کرن چالکیا خزمگرتیان ابدا خواز آزادی فیزیکی رهبر عبدالله öcalan çar serkina perskereka kurd gelek bajarandı dome لادنه خزمگرتیان خواستن پیشی آوای AKP داخویانی کبدن لسر دجبریه پلیسان خزمگرتیان چونه پارک اینونو داخویانی دا هسورکeden partiye edene Seyfettin Aydemir'de çalakya dağıvi gud tecdal ser öcalan krizen abori siyasi u civaki kurtardı ke jibu çare serkina perskereka kurd u hemu perskereken valet ve tecid bdawi bebe dağıviyani be çalakya runişne bdawi bu lişevzin anji xizmengertiyan le peşiya avaya dem partiye dağıviyani da ji ihade jole merge Pınar Yılmaz axivi gud xizmengertiyanı karın agayan jazaruk ya xabigerin lawma bifkarın banka mecbu Wezareta Adalete ev kudemil dest daxwazên girtiyan qebul bikin tecide bdawi bikin û girtiyên nexweş berdin ji xizmengertiyan Fahir Geylani ji axivi gud meheke ku em tu agayan jazarukên xwe nagirin li girtiyan çi diqewme ev nizanin ve daxwazên malbat û girtiyan bên qebul kirin Wezareta Dadê ku dibêje tecî tune berpirsiyariye داخوازن گرتیان انسانینه و دوی دمل دست وره قبول کرن دوی گرتیان نخواه جیورن بردان لمرسین جه خزمن گرتیان خواستن لپیشی آوای AKP مرسین داخویانیه بده پولیسان پیشی گرسی گرتن گرسی چالاکی رونشنه پیکانی Hevserukeden Partiye Mersin'e Reşat Aşan Akıvi Gud ve Perskireka Kurt Birhen Demokratik Ori Çar Serkirin. Navnişanı çare serici İmraliye her ku tecid giran ve Perskireken kronik jî girantir dibe em dixwazin tecid bi dawî bibe ji dayîkê naştiye Emine Eren jî axivî û diyar kir ku ew dixwazin rijandina xwînê bi dawî bibe Eren got ji bo aştiyê divê rêber Abdullah Öcalan azad bibe daxu yanî piştî çalakiya rûniştinê bi dawî bû Komite tevçande ya PKK Hozan Mizgin û şehîdên Meha Gulanê bi bîranî û got Hozan Mizgin penaseye herî bedew a şer û hunere azade. Komiteya çand û hunera PKK tevçand bi boniya Sûdiyê misal vegera Hozan Mizgin şehîdên tevgera çand û hunere daxuyanî goşand. Komiteya PKK di daxuyaniya xwe de Gurbet Aydin binasta Hozan Mizgin û şehîdên Meha Gulanê bi bîranî. Di daxuyanî de watiye gotin. Hozan Mizgin cevhera çand û hunera Kurda Apoyî şoreşgera ji agir ajina azad û fermandara gerilaya nemire. Di şexsê Hozan Mizgin de em hemû şehîdên Meha Gulanê bi minnetdarî û rezdar bibîrtînin. Komiteya çand û hunerê diyar kir ku Hozan Mizgin hem bi çeka xwe hem ji hunera xwe şerkir û vê nirxandirê dike. Hozan Mizgin têkoşîna xwe de nîşan da ku divê xetameya çand û hunerê divê çawa bêdanîn holê. Rêheval Mizgin li hemberî qirkirinê ji bo berxwedaniyê bigihîne serkeftinê têkoşiya. Çand û hunera Kurdî bêyî şerê gerila Yelidî jî êrişên qirkirina ku tune buan Kurdan dike armanc nayê meşandin. Dîtina vê rastiyê ji bo xwedî derketina mîratiya leheng û bîranîna bi hezaran şehîdan pêwîstiyeke giring e. Li ser vê bingê em bank li herkesî dikin ku bi hişmendiya parastina cewherî xwedî li van nirxan derbikevin. Komîteya çand û hunerê PKK diyar kir ku Hozan Mizgin pîvanên çand û huner divê çawa bi pratikê xwe de nîşan da. Şehîd Mizgin bi keseyeta xwe de mîlîtaniya PKK hem bi huner hem jî bi şerê xwe de asla pêşengiyê de temsîl dikir. Li gel vê da nasname û keseyeta xwe de bîrdoziya azadî ya jin temsîl kir. Erku berpirsiyarên pêwîst ên têkoşîna me bi awayeke serkeftî meşand. Komîteya çand û hunerê PKK daxuya kirin ku xwedî derketina li mîratiya erk û berpirsiyariya wan ya herî mezin e got em careke din li hemberî bîranîna binir û a şehîdan bejna xwe ditewînin. Soz didin ku em ê li her derê bi şerê xwe, bi hunerê xwe û di jiyana xwe de esas bigirin.
Hozan Mizgin هنرمند شورشگر 11 گلانه 1992 دل ناوچه بیتلیسی تدوانه شهید بو پیشتک و او شهید بو ناویو به صدان زاروکان هات کرن به هزار انجر نها لپی شوپاوینه دبن دنگی و امجوی رزداری ببیرتینین نها جی کورتیجیانا شورشگر هنرمند ببره رایا دلان جبلنداهیا جیان دنگک تی حواله لخو بار کرنا گل ویشن وی خاکه ونی بیجن قیرینک بلند با وند بیزن حوالنو ام بیجن چیایی ام بیجن چولیا کا بیجن ام چناویل وی دنگی بکن وکا سرحد دلان گوتی ام بیجن مزگین آلیه مزگین آچنگ خودی نبودن قربت آیدین خودی نبودن قربت آیدین گربت آیدن بناوی خویدن حسان مسکین 1962 لگند بلای دریه باتمانیش دایک دبه ده 18 سالیا خود تیگوشین آزادی ناستکه و تولی پکک دبه 1983 جبو کار و خبات هنری و ریخستن کرنا خبات جنان در باسی آوروپای دبه ده خبات آوا کرنا هنر کومی ده با اکتیف جیدگره لگل وید نوایی کی تیاجنین ولاد پاریزین کردستانی دجی خباتان دکه هر چقاسی جوالی دور بیشی و حوارا خو گهاند هر گندکی هر جنکی و هر دایگکی و گوتنا چقاس چند هنر بشنیره یک به واتی آویجی اوقاس سیدد به دکساعت خدا چیکر پشتی دمک دریج آخباتا لأوروپای بری خود دی چیاین کردستانی دست پیکی لحریما مردینه فرمانداری دکه او ایدی هم فرماندار هم جی حوزانا چیاین آزاده دنگو آوازین ویلی چیاین پیروز دنگ ودده لسربان دوربونا وی دنگ زلال گلک جوانان بری خدا نافتی کوشینه ایدی مزگینا لحن ده پیواجویا هری زحمت ده بری خود ده هری ما غرزانی نتنی لور لسر حده و موشیجی هر جنک بتی کوشریا و سریل ده وی بزانه بون وی رکیا خواه مال بمال دگریا و جن بری خستن دگرن اف شورشگریا وی دل فاشیزما تک ده بو گلک مزن 11 گلانا 1992 لگندکی تطوانی جبو دیل نکوی دست نیاران بومبیا خواب بخود تقان ایدی مسکینا لهن بتقاندنا بومبیا خود دل کردستانی ده دنگ ودا لسر کسایت و سکناوی ریبر آپوشی اف گوتبو او گچکه جعالی پککه و حد آفراندن گچکه کو لایقی پککه بو گچاکو تجاری برواجی خطا پککه نبو مزگین بتی کوشری و هنر آخواه لسر آوازین هر جنی دنگ ودا قصیده ده انجام ایریش خواه کجیده 4 شهروان مشید بو ناوینده راگاندن ایزن سوریه دموکراتیک قصیده بداخویانه که راگاند کچیته اندایشه دو ایواره وسیطه که بمبابارگیری کو خواه کجی که دا جود لنقطه کلش گریال باجارو که شه لا یا دیرا زوره تقن قصیده گود خواه کجی که وسیع دا جود دری سرکه یا نقطه لش گریده در باس بو هلدابی که و هندور لشهروانین مبرسفدان و نهشتن تی که و هندور ده انجام ده چیده وسیع ده پیش دری تقن ده انجام تقین وسیط ده 3 شهروان مشید بون 7 جی بریندار بون ددم شهروان ما جنازه و بریندار را کرن چتیان رژیم سوریه جالی رشلات جمع فرات و کرن آرمانچ ده انجام ده شهروان کدن شهید بو ام تولا شهید ام خج توای چته و تروریستان هرینو ام نهیلن او اوله و آرامی هرمه تیک ببن
Rêveberiya Xweser Mesede û Qesedê civiyan Rêveberiya Xweser a Bakurûşatê Sûriyê fermandariya giştiya Qesedê û Mesede di civînekê de geşedena siyasî leşker û ewlehî giringiya pêxistina diyalogên navxweyî nîqaş kirin. Beşdaran ser siyaseta giştî û stratejiya li Bakurûşatê Sûriyê rêbazên çareserkirina alozya Sûriye parastina ewlehî herêmê û pêkaniya pêşketinê nîqaş kirin. Beşdaran giringiya diyalogên navxweyî xeba tevpar û hemahengiyê ji bo avakira Sûriyeke demokratîk destşan kirin. Di civînê de metirsiyên li pêşiya ewlehiya herêma Bakurûşatê Sûriyê astengên li pêşiya Rêveberiya Xweser û pêşxistina têkiliyên bi welatên Ereban, welatan herêmî û cîhanê re bi taybet duwarê têkoşîna ji çeteyên Daişê de û avakirina tevkariyeke nav Netewî ya mayî de hatin şîrovekirin. Devleta Tirkiye dagirker carekedin qadên çandiniyê hedef kir. Devleta Tirkiye dagirker carekedin cihên niştecihên û zeviyên çandiniyên Bakurûşatê Sûriye bombebaran kir. Di encama bombebaranê de agir bi zeviyan ket û bi dihan hektar zeviyên çandiniyê şewitîn. Ji ber bombebaranê jî ekîbên agirkujiyê nikaribûn biçin qada şewatê û müdaxaleyê agirê bikin. Çeteyên El Eyduş yên girêdayî Devleta Tirk ji zirar dan zeviyên çandiniyê. Li Colemêrge heft kes hatin bin çavkirin ji du kesan re hepsa malê hat dayîn. Ji neh kesên ku di heştê Gulanê de li Colemêrgê di serdegirtina malan de hatin bin çavkirin heft kes hatin girtin û du kes re hepsa malê hat dayîn. Piştî sînordarkirina hevdîtina û parêzeran re Müdûriyeta Polîsan ya Bajêr îfadeyên wan hatin girtin û şandin adliyê. Dadgeha Tir ji Barış, Özdünç, Serhat Ergin, Serkan Akta, Ferhat Çetin, Serkan Tan, Agit Kurt, Cahit Erdan neh kes bi bahaneya propagandayê rêxistin û endamtiya rêxistinê girtin û şiyandin girtîgeh Wanê. Dadgehê Masum Kurt û Ali Sönmez bi hepsa malê ceza kirin û berdan. Xwendekarên zanîngehê serdana Emine Şen Yaşar kirin. Emine Şen Yaşar du ji çûberderiya Wezareta Dadê û du roja nûh û nehan de dest bi nobeta adaletê kir. Xwendekarên zanîngehê duh çûne serdana Emine Şen Yaşar û qaranfîlek reş danîn ber Wezaretê. Piştî ku nobet bi dawî bû Emine Şen Yaşar û kurê ve Ferî Şen Yaşar çûne meclîsê. Netewên Yekbûyî êrişa li ser refahê wê li ber keraseteke miroviya mezin veke sekreterê giştê Netewên Yekbûyî Anton Guterres di serdana Nairobi de got êrişeke bejaya mezin li ser refahê wê rê li ber keraseteke miroviya mezin veke. Di vê demê de gefa birçîbûnê jî heye û êriş wê dawiya li hevdanên me yên alîkariyê bîne. Guterres banga ji bo agirbestê dubare kir û got rewşa wî bajarê li başûrê Xezayê li ber devê kêrê ye. Serokê Amerîka Joe Biden ji cara yekemîn gef li Serokwezîrê İsraîlê Netanyahu xwar û got heke êrişa li ser refahê bikin em ê şandina çekan ji bo İsraîlê rawastînin. Rusya li herêma Harkivê dest bi êrişeke bejahî kir. Wezareta Parasreya Ukrayna ragihan ku Rusya roja înê li herêma Barkivê ya li Bakurûşatê welêt ji bo têkbirina xatên parastinê yên Ukrayna dest bi êrişeke bejahî kir û şer jî dewam dike. Beşeke mezina herêma Harkivê ji aliyê Rusyayê ve hatiye dagirkirin li sala 2022 hatiye rizgarkirin. Harkiv ku li herêma Sînorê û duyemîn bajarê herî mezinê Ukraynayê mehên dawî bû hedefa bombardmaneke giran. Belêgudarên me nûçeyên di nava rojê de pêşkêşkirina niha xatirê wê dem baş.